आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani na pau pajari ahanbada maroiba pau Manipur Sarkar ki lawu singu vibhag na sinduna rajya ke krishi mela 2026 haujik City Convention Center da pangthokli National Highway Konthatare Imphal Jirbam lambida nongmada tangai phedna jangpa polam sing puba gari chani humpu security ki akanba section thorangalena Imphal tamna thorakre Kengi lawu singu mantralai na haidi leibak asi lomi lang mapan henban haujik phawbuda khet bachao abhiyan da mingjan kre amasung Russia ki Rashtrapati Vladimir Putin na 5th generation stealth aircraft Sukhoi Tu-57 bharat kalon puthok minabagi apamba phongdokre Manipur Sarkar ki lawu singu vibhag na sinduna rajya ke krishi mela 2026 hauji Imphal ki konung mamang da laiba City Convention Center da pangthokli Taromasida Manipur Seed and Organic Certificate Agency su hokdoki har karam na sijina gadage haibe hiram da pangthokliba mela asida Mukhyamantri Yumnam Khemsan athoiba mithunglen oina saruk yari Central Agriculture University CAU Imphal ki Vice Chancellor yauna rajya sarkar ki makokta official singsu mela asida saruk yari Tharombas ki manung sana mai paglaba lawmi singi wari da yumpham oiba larik ama Mukhyamantri Yumnam Khemsan phongki National Farming Scope Certificate singju yenthokpaga loinana mahausagi lawu pathamna puthokpa pothok singju miyam uttuna utli Lawu singu vibhag amade Central Agriculture University anina National Farming Certificate sen ngamari leinana yanesi amasung ngasi tharombasida sahi tawnaki masina Rajya asita mahausagi lawu pathap sisinaduna puthokpa pothok sing miyamda khanganbida achaw mateng oiragani Tharombasigi makha tarakpada lawmisingda ataba mamalda law ubada sijinagadaba khusu khulasing yenthokani amasung rajya ki khwaidagi phaba lawmigi mana yauna khwaidagi Atma District Award su Mukhyamantri na khusinagani masina lawmisingda puning thagutana makhoida asa kaya piragani National Highway Kontratare Imphal Jirbam lambida nongmoda tangai phedna changpa polam sing puba gari chani humpu security ki akanba section thorangalena ngasi ayuk Jirbam dagi Imphal tamna thokre khoi Jirbam paumi ngathem bejasina police ki pauk paledun hai ngasi ayuk Imphal tamna sakhiba gari sing adagi manungda LPG puba gari 18 petrol puba gari 8 diesel puba 12 yauna atai chana thanu polam sing puba gari sing yauri haujik Jirbam da angbatra 109 panduna leiri Imphal is like Yangi Muslim Lekai Lebjum Amadanga Sinongalam Dai Pung Amarum Tarp Adwai Sakang the Busina Boma Bokai Lemle, Madudayum Adi Paklang, Amadi Tonau Sing, Akai Etoi Tokre. Amarum that Hobal Zilagit and Takuno de Laiba Tentagram Banzait Administrative Committee Chairperson Yum Dangang Nimidang, Pungtara Makaram Tabaduaida, Sakang the Bemusina, Bom Lang Sinun Pokai Henkre, Todo Aduda, Aso Open Yawgi Pau de Leite. Todo Aduga Mari Lenina Kongjom Police na Kesamalakotuna, Tijin Bahau Kre. World Environment Day lesing ni kuntaru ki tharonga sisu raija asigi tongan mafam gyada paksana pangthoknari Inspired by Nature for Climate for Our Future hai behiram da pangthoknari ba palan tharom asiga mai leinana usara kya thabana tharom asigi mapungoi ba saktam oiri Rajya Sarkar ki Science and Technology Vibhagna sunumit asi tayal deleba Manipur Science Center Auditorium danga sinutil palan tawgani tharom da vibhag asigi secretary Kengo Zoringla Director Singakam Sachi Amadi Master ke Director Dr. Ksh.Premchand Saruk Yagani Imphal is like long smam the labor Carmel Jyoti Children Home the World Environment Day Mari Lenena 1 egg play Amadi space competition pangthokani Thom the Forest Environment and the Climate Change ki Vibhag Additional Chief Secretary Anurag Baspain athobe mithunen oina Saruk Yagani Tabiriba Pawasi Akashvani Imphal dagini Leibak asigi longmi lak mapan lising nipuni to henban hauji phawda khet basau abhiyan ming san kre haina lawu singu amadi longmi gi yaipa thorang mantralai na hairi Leibak sinba thongmud hauji chathari ba pambi da har hapagi sang hangan nabigi thorang asina longmi sin hena pothok pangamhan gane haina so mantralai na makha tari masigi su mathakta leibak rehau kanma ngamhanduna tung koina lawu singu gi thabak sing pakatpa yahan gani hairi Russia ki Rashtrapati Vladimir Putin na 5th generation stealth aircraft Sukhoi Su-57 bharat kaloina na puthokmina bagi apamba phongdokre St. Petersburg Economic Forum yawba lakpada paumisinga unabada Rashtrapati Vladimir Putin na hai Su-57
एयरक्राफ्ट असी भारत के लोइना पुथोकमिनबना लेबाक अनिगी हानदगी हौना लेरिबा अफबा मरी असी हेना चेसिलहनगनी मसिना लेबाक अनि असी ngaselgi lamdasu hena mapang kankalagani haibagi thajabadu राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फोंदोखी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ना रिवैल्यूएशन अमदे मार्क सेंदो सचिन तौबगी एप्लीकेशन थाजिनबगी मतम हयेंग फावो सांगदोकले हाइरी बोर्ड असिना थोकपा चिरोलमगी मतुंगिना मैरोइसिंगी येंगदोना नौना मतम सांगदोना बवारिप लौखिबनी हानदी एप्लीकेशन थाजिनबगी मतम ngasi लोइगदबनी री-इवैल्यूएशन तनु मैरोइसिंग ना पीरिबा मतम असी फावगी मनुंगदा मखोगी एप्लीकेशन सिंग पिसिलंगनबसु CBSE ना अपील तौरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना एनर्जी सेक्टर की लमदा मिपाल तांगदबा हाइबसिदा अखनेब मयेंग थम्बगा लोइनना मालेम असिना ग्रीन फ्यूचर की माइकेदगी जंगचिलकपा असिदा इकोनॉमिक ग्रोथ अमसुंग इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन दा मानब खल थमदना भारतना मांगजिल थारी गुजरात के सूरत पांगथोकपा थरम अमदा वांगांगबदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाई लेबाक असकी अपुनबा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी गीगावाट चनी यांखैगी मनुंगदा गुजरात खक्तना गीगावाट यांखै पुथोकली प्रधानमंत्री ना हाई एनर्जी सेल्फ रिलायंस फंगनब होनबदा ख्वाइदगी मरुइबा सरुक अम ओइरिबा सोलर एनर्जी दगी ग्रीन हाइड्रोजन अमसुंग ग्रीन एमोनिया दा ओंथोकपदा राज्य असिना अचोबो थौदांग लौरी श्री नरेंद्र मोदी ना गुजरात लुपा कोटी 30,000 हेनबगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिंग संगाखी प्रधानमंत्री ना यूनियन टेरिटोरी लदामंदा लुपा कोटी 2,950 हेनबगी सको थरंगी प्रोजेक्ट कयासु संगाखी मांगना संगाबगी थरमदुदा वांगांगबदा हाई मालेंग ओइना सेल थंगी फिबम फबा लेबाकसिंग मनुंगदा भारतसु अमा ओइरे मपाल थरोम मंत्री डॉक्टर A जयशंकर ना नेपाल की मपाल थरोम मंत्री शिशिर खनाल को उनदुना लेबाक अनि सको थरंगी मतंगदा कुमना वारी सानक्रे उनबदुदा लेबाक अनिना लंबी थोंग एनर्जी अमसु ललोन इटिक याउना लेबाक अनिगी मियामगी मरकता मरी फगनहन मतंगदा वारी साखी हाइरी भारत के मनुंग चने लेबा गिलजित बाल्टिस्तान विधानसभा की मिखल हयेंग पांगथोकनबा पाकिस्तान थौरांग तौरिबा असकी मायोक्ता भारतना अकन ममोंगदा यानिंगदबा फोंदोखरे मपाल थरो मंत्रालयना थोकपा वारोल अमगी मतुंग इना लेबाक असकी यूनियन टेरिटोरी जम्मू कश्मीर अमदी लद्दाख याउना मिखल तौगनी हाइरिबा गिलजित बाल्टिस्तान असी भारत की मनुंग चने लेबा मफम सिंगनी पाकिस्तान के असिगुम थौंग असिना अचुम्बबु लोसिंदुना थंबा यारोय मसी मियोइबगी हक खोंगाउनबा राजनीतिक ओइबा खुदोंचाबा लौनब होनबा अमदी मफम अदुगी सेनमिलोन मांगनब होनबनि हाइनसु भारतना मराल सीरी भारत की चेस सानरोय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदना नॉर्वे चेस टाइटल लोबंगबा लेबाक असि अहानबा सानरोय ओइरे ओस्लोदा पांगथोकिबा फाइनल राउंड मांगना जर्मनी की विंसेंट किमरबु माइथिबा पीखी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हना मणिपुर सरकार की लघु सिंगु विभागना सिंधुना राज्य की कृषि मेला 2023 हौजिक इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोकली नेशनल हाईवे 38 इम्फाल जिरिबाम लंबीदा नोंगबदा तंगाई फदना चंगबा पोलमसिंग पुबा गाड़ी 200 सिक्योरिटी की अकनबा सेक्शन थौरांगा लोइनना इम्फाल तमना थोरखरे केंद्र की लघु सिंगु मंत्रालय ने हाइरी लेबाक असगी लौमी लाख 9 हेनबना हौजिक फावबदा खेत बचाओ अभियान दा मिंग चनख्रे अमसुंग रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5th जनरेशन स्टेल एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 भारत के लोइनना पुथोकमिनबगी अपाम फोंदोखरे पाउ लोइजरे।